Siyawukupumsore, shutha kwanwe, siyawukupumsore. Hlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba. Sila esikulethela ke khona izindaba ezithinta osazwayo ke lapha wengane zakwethu. UNontanda kubuka waseThekwini uThah Simelane ungomunye ke wabalingisi abalindeleke ukuthi bavele ke lapha emidlalweni okuzalo ke lapha wengane zakwethu. Kanti okunye kuthi kulindeleke ukuthi abonakale ke lapha kwi-reality show kamngani wakhe ke laphana kamkhize ke laphana we-Royal AM. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ke ucela subscribe ucele nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha si-channel sabo. Uyemdakato ngenza mina ngoba mina ngifanga isandla sakho. Uyemdakato ngenza mina ngoba mina ngifanga isandla sakho. Nasenda umsebethukile bo wathi maphule mina ngabe maphula kanje. Nasenda umsebethukile bo wathi maphule mina ngabe